Nayo banki ya Absa igwatanirite na Wero TV na Wero FM ne bakenanirite na AKARI bantere IGEMBE aria batariritwe mawega ja kurugura account na banki je na matunda jaria bagaketha nkuruki bamenyithitwe ati banki je ni a muntu wonde ni ontunio ekubaguna na njira nyingi. Kwenda kuona tangazaji ba Wero TV hivyo endetea Absa Bank. Kama mnapenda nataka nione mkono hivyo sasa niwaletee kikosi. Haya, Absa Bank ni kendete theria mwananchi kawaida kwamba kurura bank ndene ya banki ya Absa na arura account ndene banki ya Absa aina uwezo bako na 10% interest rate ya kiwango kia mbecha kionthekera kasave ndene banki ya Absa. Nikyo Wero FM na Wero TV turi aruare nikenda turitana amiru mantu ege kuweka muthitho na banki ya Absa na kurura muno account nene banki ya Absa na banki ya Absa ni sponsor munene wa English Premier League ibon tu aruare tu club signal tuone mubira wa Manchester United na West Ham ankwenda kuyukia kanyaka gushokeria sponsors beto baruare tabo Absa Bank baraba tuliungiteta Wero TV na Wero FM aratu ambiririe nteresha kangeta twetalare na thaitu nteresha mawa aratu kuonaniria kibira turiamwe na mafans beto baraba ndeba shumeretie katho cia mwanyarika na twekwira Absa imushoroku Absa na kwenda kuringa assist kire maisha yaku kire utoro baku kire biashara yaku era yonde okurita Absa Bank ryo batire kwithira kiwatanira nyo kende komba kwithira kuringa assist ya maisha nene utoro baku kwenda kwita wina ngari no kwenda kwithira kana withira kwithira wina ndege kana nya boda boda kana kurugura biashara kuri yo gushwa bisi muciari kana gushwa tumesha ungi no shwa besha kwa mira biashara Absa Bank beta kunengera assist ya gutigira no kumba kwithira ya mato yonde kukurukira promotion kumanyikana ta shinda mamiri na Absa assist ki promotion yako na kanya la ushinda mbesha ario kwero atia wenda ngero kanya la ushinda mbesha kwa draw ya ngiri ya ntuko ya shilingi ngiri 10 kuna draw ya kiumia ya shilingi ngiri 50 kuna draw ya mwezi ya shilingi milioni 1 na kuna draw ya bi-weekly draw ya shilingi ngiri 250 na hii yote ni kwa sababu yako wewe mwana biashara wewe na ka grocery yako umam wewe na boda boda yaku dadi wewe na hoteli yaku okero arugura account kire banki ya Absa arafu amire go save ga natima ntoma inge muno ika 50 yake ga 10 na ore o save no guko na kanya gotonya kire draw ya gushinda mbesha yito ko areria anashai